por estar con esta tarde tan desagradable aquí, para por lo menos darnos un poquinho de calor a estas comparsas, que este día que teña significado, e noso xornal criticou, como sempre, vimos a amosar con noutras letras picarescas as realidades sociais da nosa cidade, tamén do que está a pasar e a acontecer na